Hej så og velkommen til den her video. I dag kommer vi til at spille Henry Stickmin, tror jeg det hedder. Henry Stickmin. Først vil jeg gerne sige, undskyld jeg ikke har optaget i lang tid. Der har lige gået 6 måneder snart. Jo, sikkert. Snart 6 måneder, tror jeg. Jeg har bare lige været inde og testet, om alting virker. Først i det her spil. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapters, og jeg ved, de sidste skal man bruge alle endings til. Så det skal jeg nok spille meget, men ja. Igen, undskyld jeg ikke har lavet en video i virkelig lang tid. Men ja, det er derfor jeg laver noget andet den her gang. Og jeg ved ikke om, jeg ved i hvert fald, jeg kommer til at finish the prologue, og måske også det næste. Men de andre ting saver jeg til den næste video. Så ja. Men jeg har ikke rigtig nogen undskyldning for, hvorfor jeg ikke har uploadet, så jeg har bare taget lyden af, fordi det har bare, jeg kan godt lige tage den på igen. Ja, ved du hvad, jeg har skruet lige lidt op. Okay, jeg har skruet lidt op for lyden. Okay, jeg har skruet lidt op for lyden, så nu kan vi høre alle mulige ting. Men hvad skal jeg montere først i det her? Det her. Jeg har lige fået det her spil, så jeg kan bare tage slut med at lave en video på det. Okay. Ja, okay, okay. Det virkede ikke så godt. Okay, så er det sådan det her virker. Okay, der er også noget unique. Ja, okay, det var det, jeg mente med det. Okay. Teleporter. Virker det? Jeg skulle have set det. Okay. Ja, okay. Emergent technology. Men ja, som jeg har sagt, jeg har ikke nogen god grund til, at jeg ikke har uploadet så lang tid. Så nu prøver jeg bare at spille det her spil, fordi jeg lige har fået det. Hvis I har nogle forslag til, hvad jeg skal spille next, så vil jeg gerne vide det. Ja. Det var det eneste, jeg skulle sige. Disguise. Hvordan vil en disguise virke? Hvordan binder han knuden sådan ind? Eh? How did we lose one? I think we should throw it in the back, just to be safe. You ever wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Jeg må bare håbe, der ikke er noget copyright music i det her. Jeg googler efter om der. Men det burde det ikke være. Freeze! Don't move! Ellers tror jeg bare lidt copyright straight. The story begins. Okay. Complete breaking the... No, men... Okay, og så er der også andre unique, tror jeg. Okay, så nu kan jeg også spille Escape to Prison. Først skal jeg lige have alle unique endings i det her. Så skal jeg lige have alle unique endings. Så Disguise virker på en måde, men her er bare der prologue, så igen hvor bare resten af dem her virker ikke. Ja, okay. Jeg kan også se, hvordan det ikke virker. Menu. Okay, det var det. Selvfølgelig er det jo bare det her. Det er jo selvfølgelig meget det her. Hvad så? De her valg igen. Vi tager laser. Ding. Okay. Ja. Og så det her, okay. Find all BT BIOS, get all BT fails, chip character, okay. Hvad er så BIOS? Nå, okay, så er det bare background eller noget, okay. Okay. Og så er der en mere unique fail, hvad har jeg manglet af?
Hvad mangler? Explosive. Vi mangler explosive. Okay, så har vi fået alle unique endings her. Så skal vi videre til Escape the Prison, og siden Escaping the Prison. Og siden Breaking the Bank var så lang, så kort, så tager vi også den her. Så, ja. Jeg tror, den her er længere. Oh, you. You're free to go. Not really, but you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't want to lose my job. Okay, der er helt klart noget i, som... Der er noget i, som okay. Ja, helt klart en kage. Også lige, jeg vil hellere have en kage. Okay, der teleporter kan ikke fejle 2 gange i streg. Det kan ikke fejle 2 gange. Hvad sagde jeg? Okay, det kan godt fejle 2 gange. Det kan godt fejle 2 gange. Nej, det kan jeg ikke. Okay, hvor mange? Okay, der er 18 unique endings i den her. Så der er Deal, Cellphone, Rocket Launcher, File. Den her NRG-drink og teleporter. Teleporter virker ikke. Cellphone. September 9. Jeg kommer ikke til at læse alt det der. Witness, please continue your testimony. Okay. Oh I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly she spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the other. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Oh, what's the proof? What's the proof? Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Turn his bag, disguising mystery device. Doctor send it. Hvad med floor? Hvad med disguising bag? Ja, vi tager disguising bag. Hvordan vil man det? Take that! Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. Okay. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There were millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. You can't be happening to me! It actually can, my guy. It happens. For real, for real. Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin... Oh, not guilty! Hell yeah! Brilliant. Er vi bare fint til det? Det er vi! Nøjer nok! Rank 1. Okay. Det er lige meget. Okay, vi skal tilbage til map. Er det map? Okay, så vi kan gå tilbage til her. Okay.
Ja, den tror jeg, vi har taget. Ja, det var den, vi lige har taget. Okay. Så der er 4 måder, man kan vinde det her på. Jeg ved ikke, hvad den er gør. Den fejler Nej. Det giver bare ikke mening. It's blood moonwalking! Nej, moonwalking. Nej, det er backwards. Moonwalking er backwards. Så, nej. Måske? Who knows? Who knows? Selvfølgelig får han et hjerte. A heart attack. Okay, menu. 2 completed. File. Det er 100%. Cell door eller window. Okay, der er 100% chance, vi er på det højeste, så vi bare falder ned. Men på den anden måde kunne det også godt være. Jeg vidste. I called it. I called it. Okay, så tager vi cell no. Okay. Quick time events. Damn. Hey, he's escaping. Build of grenades. Yo, check yourself. What the? Ricochet. God. Okay, vi går tilbage til her. We taking the chair. Right or left? Right or left? Right is always right. And left is always left behind. Jeg troede lige. Rope. Ej, vent lige. Det var... Jeg tror ikke, det er helt det. Man bruger noget Eller? Eller? Så bliver vi kørt over. Okay. Ja, det gør det faktisk. Det er også en overflod familie. Parachute! Hvordan kan det nogensinde fejle? En parachute virker altid. Så det er mindre, der ikke er en parachute. Okay. Vi vælger random. Okay, man kan ikke vælge random. Hop. Så jeg får okay, der er stadig en med ending og unique fails. Så. Hvad er next? Nå, det næste... det næste chapter! Steal the diamond. Ikke nu. Næste video. Så går vi steal the diamond. Okay, jeg kommer ikke bare til at speed. Nej, jeg kommer ikke til at se den her igen. Okay, vi har ikke brugt the rocket launcher, men vi skal lige tilbage til... Nå jo, vi skal også lige fejle den her selvfølgelig. Okay, vi skal lige fejle dem her, så det virker. Okay. Okay, vi tager dig, og så skal vi fejle den her. Så, okay. Map. Okay, og så tager vi chair. Og så tager vi venstre den her gang. Fordi den skal med. Bomber. Nej. Jeg vidste det. Okay, my god, that's a personal attack.
I am dead in real life, but that's not fair, my man. That's not fair. That's not... Ja. Mangler vi nogen her? Altså, vi har taget den her. Jeg prøver at finde ud af det. Jeg tror ikke, vi mangler noget her. Det kan godt være. Men, ja. Så er der ikke mere her. Jetpack. Så må jetpack i her. Okay. Fake. Ja, virker det? Nej. Oh, look, you're back. Oh. Well, thanks for the information, my man. Okay. Så tager jeg lige alle dem her. Hvad med attorney's badge? Take that! Jeg vælger bare lige alle dem her, fordi... What is this? Fordi... It's evidence. And how exactly does this prove anything? Police badge. Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. No. I find the defendant, Henry Stickmin. Aw. Third grade. God damn, bro. This game is okay, men i så fik vi den. Så mangler vi bare den her, og så er vi færdige med den her. Og jeg har glemt, hvad vi mangler. Okay, så tager jeg real fast. Det kunne jeg ja, vi ja. Og pak. Vi tager den simplere. Jeg kommer ikke til at tage et crowbar. Nej, det har jeg glemt 100% quick time event nu. Den way. Det... Okay. Hold den vej. Get moving. Just keep moving. Lille bit. Matrix. Oh my god. Damn. What the hell? Nu spamklikker jeg bare. Spamklik. Hell yeah. Okay, det er der Matrix. That is not humanly possible. Og det er umuligt. Det virkede! Jeg tror stadig, at der er Rocket Lander. Okay, der er stadig 13 mere unique fails, så. Okay, vi mangler der fail her, vi mangler der fail her, og vi mangler der fail her. Hvad er det her? Det er godt dække. Ja, den her. Og så... Nå jo, vi mangler der ikke fail igen. Selvfølgelig mangler vi. Nå jo. Er det den? Det var den. Hvor dejligt. Så der er bare ikke at gøre noget. Ikke at gøre noget. Come on. Her er det dagen. Formået ikke. Så går jeg bare den vej. Så mangler jeg en unique. Jeg kommer ikke engang til at prøve at sige det. Okay, men hvordan vil man deaktivere den? Man tegner, eller hvad? Det var lavet i 2009. Jeg ved ikke, hvornår det er slut kommer ud. Det var sikkert ikke i 2009. Okay.
man vil også være see-through. Men jeg skulle se, at man vil være... Men hvordan vil man deaktivere det? Det vil jeg bare gerne vide. Hvordan deaktiverer man det? How do you deactivate it? Hvad var det, jeg sagde? Hvad var det, jeg sagde? Map. Hvad mangler jeg? Rocket launcher! No. Det kan jeg godt. Ja. Men det var vel det hele. Ja. Så i næste video er det Steal the Diamandos, eller Stealing the Diamond. Så næste video er det Stealing the Diamond. Så vi ses i næste video. Bye bye.